ni hirya no hino mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, ni ku mutekano, politiki na diplomasi, ibivugwa, ibitangazwa ndetse n'ibikorwa, nibyo tuba tukugezaho aho uri hose, ni mu bice bitandukanye by'igihugu no hanze yacyo, ni mu nguni zose z'isi. Rero bavandimwe, nta yindi mpamba babasesekaranyeho uretse amakuru. Njye ndi Fagi Kayinamura kuri mikoro, ariko kandi reka mvuge nta yindi mpamba tubasesekaranyeho. Impamvu ni uko ntari njyenyine. Bwana Nsanzimfura Jarimura Kanuko kandi turi kumwe hano muri studio, turaje ngo dukomoze kuri byinshi bigezweho ku mutekano ku butaka bw'Uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo n'andi arigezweho mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Bwana Nsanzimfura, umeze ute? Igitondo cyiza Bwana Fagi Kayinamura. Yego, ameze neza. Igitondo cy'umugisha kuri twese rwose, ndetse n'abadukurikiye, twizere ko bameze neza. Ariko natunguwe. Watunguwe n'iki Bwana Nsanzimfura? Kubona Perezida Kagame yakira Obasanjo? Oya, iyo ntabwo ari inkuru yantunguye, ahubwo inkuru ni uko Joseph Kabila yasesekaye mu mujyi wa Bukavu. Hamaze iminsi hagabwa ibitero. Ibi byanyeretse ko Kabila no ku rugamba ashobora kujyayo. Ahangaha ikintu nabonye, umugambi wa AFC M23 na Joseph Kabila ni umugambi mugari, umugambi munini usumba uko tuwuzi cyangwa se tuwukeka, kubera ko niba yagiye Bukavu agomba kuganira n'abayobozi b'amatorero, kandi nabyo byabaye hari i Goma. Ubwo rero niba yanyarukiye muri Kivu y'Amajyepfo kandi naho ni mu matwari ya M23 cyangwa se AFC M23 muri rusange, hari ikintu kinini AFC M23 na twirwaneho bari gupanga na Joseph Kabila gishobora kuza gusiga Tshisekedi mu manga. Turaje tubyinjiremo. Ubwo rero turakomoza kuri byinshi bigezweho muri aya makuru. Turakomoza ku ruzinduko rwa Joseph Kabila Kabanga hariya muri Burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko mu mujyi wa Bukavu, ni muri Kivu y'Amajyepfo, akaba ari na capital city ya Sud Kivu. Turakomoza kuri iyi nkuru, tunarebera hamwe byinshi bigezweho. Ese Kabila ateganya iki? FARDC irashinja M23 kwica abasivile muri Walungu, turabigarukaho. Minisitiri w'ingabo yibukije abasirikare ihame shingiro ry'igisirikare ni Guy Kavumba Mwandiyavita, turabikomoza tubive imuzini muzingo. Turababwira icyo guverinoma y'u Rwanda ivuga ku buzima bwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame maginga ya ese amerewe ate, nicyo gitumye amaze iminsi rwose atagaragara mu ruhame. Guverinoma y'u Rwanda rero hari icyo yabitangajeho, ariko kandi ihinyuza cyangwa se inyomoza bikomeye ababanzi b'u Rwanda bamaze iminsi bavuga inkuru, njye navuga ko ari mbi, bageze naho babika perezida. Yego, bageze naho bamubika. Hanyuma rero indi nkuru dukomozaho, ndakubwira ko biravugwa ko hari abandi banyarwanda bamaze gushyikirizwa imiryango yabo baherutse mu Burasirazuba bwa Kongo bari barafashwe bugwate na FDLR. Ubwo rero imihigo yabo, ariko kandi noneho kuri inshuro abarenga 1200 basubiye mu miryango yabo nyuma y'igihe baragizwe ingwate na FDLR. Ese ni iyihe mihigo bagarukanye mu Rwanda cyangwa se mu miryango yabo? Turabigarukaho. Yitwa Benabi Kalubi, ku by'uko sebuja yaba ashyigikiye u Rwanda, turabigarukaho. Ubwo ni sebuja Joseph Kabila. Hanyuma rero muri Kivu y'Amajyepfo imirwano yaciye ibintu ku munsi w'ejo hagati ya AFC M23 na twirwanaho bafatanyije, bahanganye na Wazalendo bafatanyije na FARDC, FDLR na FDNB. Hagati aho kandi turababwira ko rwongeye kwambikana muri Rucuru iminsi 3 irihiritse barwana. Ese ryica yabonetse bimeze bite? Hanyuma rero tubabwire mu by'ukuri ko Colonel Ahimbisibwe na Lieutenant Colonel Byaruhanga nibo batawe muri yombi bitegetswe na General Muhoozi Kainerugaba ni muri Uganda. Turababwira byinshi bigezweho, uburyo Perezida Kagame yakiriye Olusegun Obasanjo uri uniformer president of Nigeria, uri muri babahuza batanu bashyizweho na African Union mu gushakira igisubizo cy'umutekano w'Uburasirazuba bwa Kongo. Ibyo byose turaje tubyinjiremo. Intambara ya Israel na Iran iri kubice bigacika, iri kuvugwa cyane mu karere kose ndetse no ku isi muri rusange. Turaje tubyinjiremo. Amerika yongeye kuri koroza ijegeza bikomeye Iran igerageje kwihimura, biragorana cyane, ikoma ku rutare niko navuga. Reka rero tubabwire byose muri amakuru gatanu ku kandi. Muri Masisi hari imirwano, Walikari naho hari imyiteguro. Reka tubyinjiremo tubive imuziri muzingo gatanu kuri gatanu. Nongeye kuba ikaze, mbibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe, ni subscribe cyangwa sabone kuri uyu muyoboro. Ubundi ibindi nta kindi abantu bacu basabwa uretse kubiduharira. Bwana Nsanzimfura Jarimura, nyemera noneho twinjire muri aya makuru ku buryo bweruye.
ese ni ibiki biri kugenda bitangazwa tuze kubabwira ibimaze gusobanurwa icyatumye ingabo z'u Burundi ngo zikubita bamwe mu baturage b'indondo ya Bijombo hariya zikabahindura intere kabisa tubyinjiremo. Hanyuma reka duhere kuri aya makuru urumva y'uruzinduko rwa Joseph Kabila hariya i Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi. Yego. Magingo yanga uyu Kabila akomeje kugenda avugwa mu bice bitandukanye cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Uyu Kabila rero akubutse mu mujyi wa Goma yerekeza mu mujyi wa Bukavu n'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo. Rero Kabila urabyuka ko yari amaze ukwezi kurenga mu mujyi wa Goma aho yahageze avuye mu buhungiro. Abamwegereye rero baravuga ko kugera hano mu mujyi wa Bukavu ngo agiye kuganira n'abahagarariye abaturage ndetse mu ngeri zitandukanye mu rwego rwo gushakira umuti urambye w'amakimbirane cyangwa ibibazo byugarije iki gihugu cya Kongo. Si ibyo gusa kuko araza no kuganira n'abahagarariye amadini n'amatorero ndetse n'abahagarariye amashuri makuru na za kaminuza n'abahagarariye inzego z'abagore ndetse n'iz'abatware gakondo. Aba bose araza kuganira nabo. Rero Kabila yagiye aganira n'ibyiciro bitandukanye by'abantu mu ntara Kivu y'Amajyaruguru banamusabye gukoresha ubunararibonye afite mu gushaka Repubulika Demokarasi ya Kongo ko yabona amahoro. Ubu rero twiteze ko n'ubundi Kabila kuba yasesekaye hano mu mujyi wa Goma wa Bukavu hari byinshi bigiye gutangazwa. Ikigiye kuvugwa ni uko Kabila ahangaha ni mu birometero bike aho urugamba ruri kubera za Walungu hari inkuru isohotse ivuga ko Joseph General Sultan Makenga yasuye umuhanda uri kubakwa na M23 n'amafoto yasohotse tayari turabyinjiramo. Ese ni yego twari turi kuri Kabila. Yego. Ubu ngubu turi kwitega ibintu bikomeye kuri Kabila kuko ntabwo aratangaza burya ikintu gikomeye cyane ku bijyanye n'iyi ntambara, aracyitegereza neza kuko navuga ko ibikorwa byinshi by'iyi ntambara cyangwa ibikorwa bya M23 biri gutegurirwa mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Goma ahamaze ukwezi bamutembereza uburyo ibintu byifashe, bamwereka aho M23 ibitse intwaro, aho nyine uko ibintu byabo bihagaze. Yagize icyo yongeramo, agira na bimwe asaba M23 ko yabigabanyamo kugira ngo bagere ku ntego zabo kuko barazihuje. No mu mujyi wa Bukavu niko bigiye kugenda, agiye kuganira n'abayobozi b'amadini, abayobozi ba gakondo, aganire kandi n'abayobozi ba M23 kugira ngo nabo bahuze imigambi nyine bumve uburyo nyine bashaka gukoramo ibintu byabo. Navuga ko aricyo Kabila kimujyanye hano mu mujyi wa Bukavu kugira ngo n'ubundi akomeze ubutumwa bwe. Turaza gukomeza gukurikirana iby'uruzinduko kuko si urw'umunsi umwe, kuko ni uruzinduko ruza kumara iminsi rwose, ntazi ngo ninga ariko si umwe si ibiri. Hanyuma ariko Kabila hari abenshi bavuga bati uyu mugambi arimo ashyigikiye u Rwanda. Wowe urabibona ute Bwana Nsanzimfura? Magingo yanga kuba ashyigikiye u Rwanda byagiye bisobanurwa n'ubundi n'umujyanama we mukuru Kikaya bin Karubi avuga ko Kabila kuba yabashyigikiye u Rwanda birumvikana. Ati ntabwo Kabila akwiye kuba yarebana ijisho ribi n'u Rwanda kuko ni igihugu cy'igituranye kandi bagomba kubana byanga bikunze. Ati rero nta kibazo twe tubibonamo. Bin Karubi hari abamaze iminsi bavuga ko Kabila yaba ashyigikiye u Rwanda. Aherutse muri Amerika, urabizi yari yagiyeyo i Washington kuganira na guverinoma ya Amerika kuri gahunda Kabila afite irimo guhirika ubutegetsi. Kikaya bin Karubi uri mu nkoramutima za Joseph Kabila Kabanga kana umujyanama we yateye twatsi ibyo birego. Uriya wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ashinjwa by'uko yaba ashyigikiye u Rwanda. Ni ibirego Joseph Kabila ashinjwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi wamusimbuye ku butegetsi. Ibi birego Bwana Nsanzimfura Jarimura by'uko Kabila yaba ashyigikiye u Rwanda ndetse n'umutwe wa M23 byafashe indi ntera muri Mata uyu mwaka, ubwo yatangazaga ko rwose agiye kuva mu buhungiro
buhungiro akerekeza mu mujyi wa Goma umaze amezi agera kuri 5 agenzurwa na M23. Benabe Kikaya Bin Karubi wabaye minisitiri w'itumanaho ku butegetsi bwa Joseph Kabila, akaba umunyamabanga we wihariye ndetse n'umujyanama we mu bijyanye na diplomasi, mu kiganiro aherutse kugirana n'ikinyamakuru Actualité.cd yavuze ko ibishinjwa shebuja ari ibinyoma bigamije gutuma rubanda rumutakariza icyizere. Agira ati sintekereza ko Perezida Kabila ashyigikiye u Rwanda, ati u Rwanda twisanze ari umuturanyi wacu kandi ruzahora ari we kugeza mu mpera z'ibihe. Iki si ikibazo ubundi cyakabaye kibazwa kuko Perezida Joseph Kabila nta burenganzira afite bwo kwamagana igihugu cy'igituranyi. Bisa nkaho kuvuga aya magambo ku Rwanda bisa nkaho ntiyigeze arwamagana, ntiyigeze aruvuga nabi cyangwa se ngo arabike, bigaragaza ko rwose afitanye umubano mwiza n'u Rwanda. Niba avuga ati sintekereza ko Perezida Kabila ashyigikiye u Rwanda, ati u Rwanda twisanze ari umuturanyi wacu kandi ruzahora ari we kugeza mu mpera z'ibihe. Urumva amarangamutima yavuganye aha ngaha. Ni nko kunyumoza Tshisekedi avuga ko u Rwanda rubangamiye umutekano mu burasirazuba bw'igihugu cye, avuga ko ari umuturanyi w'amahoro mu by'ukuri. Urumva kuko yabivuganye umutima mu bigaragara. Urumva ibi rero biraza kurakaza cyane Kinshasa, yongereye igira ibyo itangaza. Gusa yakomeje agira ati Perezida Kabila ari muri Goma, umujyi ugenzurwa na M23 isanzwe ari inyeshyamba zirwanya ubutegetsi. Iyi mvugo rero yo gushyigikirwa n'u Rwanda, ati ntekereza ko n'itangazamakuru ryo mu burengerazuba bw'isi ryo ryayikoreshaga, iyi nteruro ryatangiye kuyireka. Karubi yavuze ko M23 ari umutwe wa gisirikare wagaragaje ubushobozi bwawo mu rugamba rwa Goma rwasize wigaruriye umujyi nyuma yo gutsinda ingabo zarimo izo mu bihugu bya SADC n'abacancuro b'abazungu. Avuga ko mu by'ukuri ubona Joseph Kabila Kabange bahuriye ku kuba bose bagambiriye gushyira iherezo ku butegetsi bw'igitugu bwa Felix Antoine Tshisekedi. Ati inyeshyamba ziri hariya Igoma biranagaragara ko zirwanya igitugu, kandi ubushize navuze ko hariho duhurira kuko natwe dufatanyije n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi batitwaje intwaro bashyigikiye Perezida Joseph Kabila, twafashe icyemezo cyo gushyira iherezo ku gitugu. Ibyo ni nabyo abanyekongo bategereje, tugomba kubohora igitugu kandi tuzabigeraho. Karubi Kikaya yavuze ko Kabila ari Goma kuko ariho honyine yumva atekanye nyuma y'igihe ubutegetsi bwa Kinshasa bumutoteza amanywa n'ijoro mbere yo gufata ibyemezo birimo kumwambura ubudahangarwa yari afite, akanamuteguza ko mu by'ukuri bazamushyikiriza ubutabera. Yunzemo ko kuba ari muri uriya mujyi bitakabaye ikibazo kuko kuba Goma yarafashwe na M23 ngo bitavuze ko yahindutse umujyi wo mu mahanga. Bivuze ko rero yes, Kabila ibye ni ibi ndetse gahunda ye ni iyi, ubaribuka mu rwego rwo kuyinoza. Twatangiye tubivugaho kunoza gahunda ze, kuko ari kugenda aganira n'abazamufasha kuyishyira mu bikorwa cyangwa se n'abazamufasha kubyumvisha amahanga. FRDC irashinja M23 kwica abasivile muri Walongo. Tunyurire mu itangazo igisirikare cya Kongo cyashishimiye gishyira hanze kuko rwose cyarengereye gishinja M23 gukora amahano amarorerwa M23 ivuga ko itigeze cyangwa se zigera inakora hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Ahagana ku isaha 12:30 n'igice z'umugoroba, yego, ku munsi w'ejo nibwo igisirikare cya leta cyatangaje ko abasivili 17 mu mudugudu wa Munzinzi muri sheferi ya Ngweshi muri teritwari ya Walongo muri Kivu y'Amajyepfo ngo M23 yahiciye aba bantu. FARDC muri itangazo ryayo ryashyizwe ahagaragara kuri tariki 23 Kamena 2025, bongeyeho kandi ngo amazu menshi nayo ngo yatwitswe agatwikwa n'uyu mutwe wa M23, ngo kandi ko abaturage b'abasivili batewe ubwoba bahatiwe guhungira mu bindi bice. Yego, ndetse abaturage bamwe bahungiye mu birindiro by'igisirikare cya leta. Iri tangazo ryashyizweho n'umukono n'umuvugizi wa FARDC General Sylvain Ekenge Bomusa, akomeza avuga ko kabisa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ikomeje kwamagana ubu bwicanyi, ngo kandi
irasaba abaturage kuba maso bakaba abantu b'inararibonye. Rero nk'uko bitangazwa n'igisirikare cya FARDC ngo abaturage barashinjwa n'umwanzi M23 gukorana n'ingabo z'igihugu ndetse n'abazalendo. Kuva mu mpera z'icyumweru gishize nibwo amakuru yatangazwaga n'uruhande rwegereye leta avuga ko imirwano ikaze yabereye mu mujyi wa Bukavu, aho FARDC ishinja M23 gutera ibirindiro byayo. Rero itangazo rya FARDC ryasohotse nyuma y'umunsi umwe AFC M23 isohoye irindi tangazo nayo yamagana propaganda zigamije kwisebya, ahubwo ishinja uruhande rwa guverinoma ya Kinshasa gukorera abaturage ibyaha ndengakamere birimo no kurya abantu kandi bigakorerwa ku karubanda. Amahanga yose abona cyangwa isi yose ibirebera. Bikana ko bitoroshye. N'ubundi ku kibuga cy'imirwano tunyarukireyo, wenda tutaranyarukira ku kibuga cy'imirwano tukiri kuri FARDC. Yego, nabonye minisitiri w'ingabo yasuye yageze byinshi, yasuye ingabo ikaba mu mwandi ya vita ku tubanguru tubwire se yatangaje iki. Gusa harimo amagambo y'akamanuramuhini kubera ko bikomozeho. Yego, Guy Kabombo Mwandi ya Vita ni minisitiri w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yari mu kiganiro rero hamwe n'abasirikare bari mu myitozo, aho yabibukije ihame shingiro ry'igisirikare ngo ari ryo rigira riti ntituzigere guhemukira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri ibyo biganiro kandi byatangiye kuwa gatanu ushize, aho umunyamuryango wa guverinoma Judith Suminwa Tuluka akaba na minisitiri w'intebe yakomeje kuri iki kibazo, cyane cyane icy'indege zinyura mu kirere cya Kongo cy'aborozi ba Mbololo. ngo bacengewemo n'imitwe yitwaje intwaro yitwara nka gisirikare ya Seleka, Antibalaka ndetse ngo niyo muri Centre Africa. Iyi mitwe yose ibarizwa muri Centre Africa. Hari Mbororo, hari Seleka ndetse na Antibalaka, yose niyo muri Centre Africa. Yego, ni igihugu gituranye na Kongo. Urabizi ko u Rwanda rufite ingabo cyane. Yanijeje rero ko iki kibazo ngo kigiye gukemurwa mu nama y'abaminisitiri na mugenzi we nyine ushinzwe ububanyi n'amahanga Therese Kaikwamba Wagner, nk'uko bazabiganiraho bakabitangaza. Uyu rero Guy Kabombo Mwandi ya Vita, minisitiri w'ingabo, yanatangaje ko amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare yashyizweho umukono mu mezi make yashize, aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Centre Africa bemeza ko batazigera ngo nyine batera ibirindiro bya Kongo, kuko iyi mitwe yitwaje intwaro n'ubundi iba muri Centre Africa. Rero mbere y'ahitwa Kotakoli, minisitiri w'ingabo nyine yayoboye n'inama ya komite ishinzwe umutekano mu ntara ya Badolite. Yego, kandi yanasuye kandi icyitwa Gemena. Aha ni muri Sud Ubangi. Yego, ni Gemena. Ni muri Sud Ubangi, aho yagiye rero agira uruhare mu gutanga ibisobanuro ku bikorwa bya gisirikare muri Nord Equatori, maze avugana n'abagore b'abasirikare. Yanasuye kandi ahitwa Mbandaka, Baonde n'ahitwa Lisala. Icyari kigamijwe muri uru ruzinduko rwari gusura uturere twose twa gisirikare muri Grand Equatori, hagamijwe kumva ikibazo cy'abasirikare uko bamerewe aho bari. Yego, twihute ku kibuga cy'imirwano. Yitwa FARDC, FDLR, abazalendo, abarundi bose bongeye kurasana na M23. Ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryazindutse rigaba ibitero ku barwanyi b'ihuriro AFC M23 ribizwa umutwe wa M23 nyine no twirwaneho muri teritwari ya Kabare, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Kabare ukwezi gushize kwaranzwe n'imirwano, n'intangiriro zako ntibiracogora. Kabare ni ibibazo haba. Ni imirwano yatangiye mu rukerera rwo kuwa kabiri tariki 24 Kamena, aho bivuga ko rwose habaye ihangana rikomeye mu mpande zombi. Aya makuru agira ati ihuriro ry'ingabo za Kongo ryagabye igitero ku barwanyi ba M23 muri teritwari ya Kabare. Ahitwa Chilunga niko gace iri huriro ry'ingabo za Kongo rigizwe na FARDC, FDNB, FDLR na Wazalendo ryagabye igitero. Ku rundi ruhande bivugwa ko nubwo imirwano
yamaze hafi amasaha 3 impande zombi zihanganiye muri kariya gace, ariko AFC M23 yirukanye bikomeye uruhande rwayigabyeho igitero. Ku cyumweru nabwo ingabo za Kongo n'abambari bazo bari bagabye igitero kuri uyu mutwe mu duce duherereye muri Karehe, teritwari ipakanye n'iya Kabare yazindutse ibiramo imirwano. Ni ibitero byarangiye uruhande rwa leta rukubiswe inshuro. Kugeza ubu rero uyu mutwe wa M23 uracyagenzura ibice byinshi byo muri Kabare na Karehe. Biragwa ko rwose ahangaha muri ibi bice byo muri teritwari ya Kabare abarwanyi b'abazarendo 21 bahasize ubuzima bashize. Hari umuhanuzi wari muri Kivu y'Amajyepfo ati bazajya batera bagabanyuke, bazajya bicwa hagabanyuke yo mubare, bizarangira bashize. Ni ibitero rero byarangiye uruhande rwa leta nyine rukubiswe inshuro. Kugeza ubu uyu mutwe wa M23 cyagenzura ibice byinshi byo muri Kabare na Karehe. Tunabibutsa ko ibyo bice aba barwanyi bo muri AFC M23 babyigaruriye mbere yuko bafata umujyi wa Bukavu ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Okay. Muri Kivu y'Amajyaruguru naho rwongeye kwambikana bikomeye cyane hagati ya M23 n'ubundi na FARDC. Yego. Ni amakuru ava muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru, aravuga ko imirwano yongeye kwambikana mu buryo bukomeye cyane guhera ku wa gatanu no ku wa gatandatu no ku cyumweru, aha mu gace ka Nyanza ni mu nkengero zaho, noneho urugamba niho rwari ruri kubera. Amakuru aravuga ko imirwano yanateje guhunga kw'abasivili benshi bahungira mu bice bitekanye. Urumva? Yego. Bahungira mu bice bitekanye. Ni amakuru avuga ko rero imirwano yatangiye ku wa gatandatu kuri tariki 22 Kamena 2025 yabereye mu gace ka Nyanza no mu nkengero zayo. Amakuru rero aravuga ko imirwano yanongeye gutuma abasivili benshi baho bahunga ku bwinshi, kuko sosiyete sivile muri aka gace iravuga ko imirwano yanakomeje mu buryo bukomeye cyane. Urumva? N'ubundi iyi mirwano iri kubera muri ibi bice, M23 n'ubundi ikomeje kugenzura agace ka Nyanza yanafashe mu kwezi kwa gatatu ndakeka. Ni mu kwa gatatu. Yego, icyiciro cya Nyanza kiri kugenzurwa n'umutwe M23 ndetse no mu nkengero zaho. Iyi mirwano kandi yanasize M23 yivuganye abazalendo benshi, kuko amakuru aravuga ko byibuze benshi bahasize ubuzima abandi bagakomereka, kandi ibi biri kuba mu gihe ibiganiro biheruka kuba bigahuza impande zombi hagati ya Kinshasa na M23 bibera Doha muri Katari bitigeze byumvikanwaho. Rero biravugwa ko bashobora gusubira ku meza y'ibiganiro, ariko nta cyizere gihari. Nta cyizere gihari. Dukomeza amakuru y'imirwano muri Kivu aho ni muri Kivu y'Amajyaruguru, muri Kivu y'Amajyepfo ntabwo amakuru ari guturukayo yoroshye. Reka turebere hamwe andi menshi aturuka i Murenge, nayo kandi akomeye cyane. Bwana Sanzimfura Jarimura, i Murenge hamaze iminsi hadahumeka ituze bijyanye n'imyiteguro. Abarundi bamaze iminsi bavuga ko bagomba kunoza bakagaba ibitero kuri twirwana na M23 mu nkengero z'ibi bice bituwe cyane n'Abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo. Hongeye kuzinduka imirwano tutamenya ngo ni ibiki. Urumva? Deja ariko reka tubanze turebere hamwe iby'uruzinduko rwa Generali Sultani Makenga. Urumva? Yego. Wasuye umwe mu mihanda iri kubakwa n'abarwanyi ba M23 hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Ni Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru. Biri kuvugwa ko abarwanyi ba M23 apati yo kuba barafashe ibice, hari n'ibikorwa by'ingenzi biri kugenda bikorwa kugira ngo mu by'ukuri hasanwe ibi bikorwa remezo cyangwa se infrastructures byagiye byangizwa n'intambara. Murabizi ko igisirikare cya Kongo aho cyageraga gitsindwa cyangwa se gikubitirwa inshuro cyasigaga hari byinshi cyangije mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ubwo rero urumva, ubwo rero ni umugabo mukuru w'ingabo za ARC, igisirikare cy'umutwe wa M23, General Major Sultani Makenga kuri wa kabiri tariki 24 Kamena yasuye umuhanda M23 iri kubaka uhuza intara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. General Makenga yasuye imirimo yo kubaka uyu muhanda i Nyabibwe muri teritwari ya Karehe. Muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo yaraherekejwe n'umugaba mukuru wungirije wa ARC General de Brigade Bernard Maheshe Byamungu ndetse n'umuvugizi wayo Lieutenant Colonel Wilingoma, ni umuvugizi mu bya gisirikare. Makenga rero ubwo yasuraga ahari kubakwa uriya muhanda, mu by'ukuri
yashimangiye ko ARC ni ingabo z'abaturage bitandukanye na FRDC yirirwa ibica ikanabasahura. Uruzinduko rwa General Makenga muri Kivu y'Amajyepfo rwahoranye n'urwa Joseph Kabila Kabange wabaye perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva ku mugoroba wo kuwa mbere, nawe uri mu mujyi wa Bukavu nk'uko twatangiye tubigarukaho, ni muri intara ya Kivu y'Amajyepfo. Umujyanama wa Joseph Kabila akaba n'inkoramutima ye Kikaya Bin Karubi aruze kwemeza ko Kabila na M23 bahuriye mu mugambi wo gushyira iherezo ku butegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo muri rusange. Uruhande rwa Kabila ruvuga ko yajyanwe i Bukavu no kuganira n'abantu batandukanye, gusa andi makuru avuga ko uyu mugabo wayoboye mu by'ukuri guverinoma ya Kinshasa, wabaye perezida w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imyaka 18, Generali Makenga we agiye muri Sud Kivu mu gihe hakomeje kuvuga umutekano muke nko muri teritwari ya Kabare, Walungu, Uvira ndetse na Fizi, aho abo mu bwoko bw'abanyamurenge bakomeje gutotezwa ndetse batabarizwa umunsi ku wundi. Urugendo General Makenga yagiriye hariya muri Kivu y'Amajyepfo benshi bakaba babona ko yaba amanutse agiye mu rugamba, bakavuga ko atari ugusura iyi mihanda kuko ngo hari abanyapolitiki bakwiye kubikora, bakwiye no kubyitaho. Bati Makenga yagiye kuyobora urugamba hariya muri Kivu y'Amajyepfo, nta n'uwabimuvebera agiye kubikora kuko nicyo gihe Kivu y'Amajyepfo ifite ibice byinshi bikirimo mu by'ukuri umutekano muke, by'umwihariko nk'umujyi wa Uvira. Bigaragare ko M23 iwukuyemo rwose byaba ari icy'umutwe. Muri Kivu y'Amajyepfo kandi FARDC n'abambari bayo bongeye kurasira mu duce tw'Umurenge, kurasira mu duce tw'ahani Murenge. Ni amakuru yaraturuka hano Murenge amaze kugaragaza ko kugeza ubu ngubu guturuka ku cyumweru uduce ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC bari kurasamo ari uduce duherereye hafi ya centre ya Minembwe. Kuva rero ku mugoroba wo ku ya 24 Kamena 2025 nibwo ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC barashishega imbunda ziremereye cyane mu Rugezi, ari nako zumvikanaga mu nkengero zo mu duce dutandukanye. Utu duce rero twari turimo kumvikanamo imbunda ziremereye cyane, harimo agace ka Nyakirango, aho hitwa Kwihene, ahitwa Mucikacika, n'ahitwa Kabanju, ahumvikanye urusaku rw'intwaro ziremereye cyane. Ni amasasu kandi yaraswaga nta mirwano iri kuhabera, nk'uko rero amakuru atugeraho abivuga. Ahitwa Rugezi rero hiriwe ituze kugeza ubu ku munsi w'ejo, kuko magingo aya ngaya uduce twinshi nubwo twarasiwemo cyangwa tukagabwamo ibitero, ariko twongeye kugaragaramo ituze. Rero amagingo aya ngaya urusanga FARDC nubwo ari yagabye ibitero ariko yasubijwe inyuma mu buryo bukomeye cyane. Kuva ku cyumweru nta hantu hongereye kugaragara ituze nk'ibisanzwe, yego, kuko rero mu bice bitandukanye ingabo zagiye zihanganamo bikomeye cyane n'umutwe wa M23 bahagaba ibitero kuva ku munsi washize. Ahanini babigabaga muri centre ya Minembwe n'ahitwa Rugeze no mu Mikenke, gusa birangira bakubiswe. Ni imirwano kandi yanasize M23 ifashe ibice bikomeye cyane birimo Mukoko n'utundi duce duherereye hafi y'inkengero za centre ya Minembwe nka Nyaruhinga. Gusa amakuru aravuga ko FARDC nubwo yateye ibirindiro byatwirwanaho na M23 ariko biza gusoza M23 natwirwanaho ibasubije inyuma, bisubiza utu duce. Yego, inkuru ni nyinshi. Hari abanyarwanda bagera ku 1209 guverinoma y'u Rwanda yasubije mu miryango yabo. Bashimye rero inyigisho bamaze ukwezi bahererwa mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi mu karere ka Rusizi, n'ubufasha bw'amafaranga bemeza ko agiye kubabera intangiriro y'ubuzima. Ubwo rero reka turebe hamwe muri aya makuru imihigo y'abarenga 1200 basubiye mu miryango yabo nyuma y'igihe baragizwe ingwate na FDLR. Mu ntangiriro za Gicurasi umwaka wa 2025 nibwo guverinoma y'u Rwanda yatangiye kwakira abanyarwanda batashye ku bushake bwabo bava mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru, aho bari baragizwe ingwate na FDLR yasize ikoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Bafashe umwanzuro wo gutaha nyuma y'aho umutwe wa M23 uharanira uburenganzira bw'Abanyekongo ubohoye agace bari batuyemo. Mushimiyimana Pelagie wo mu karere ka Nyabihu yavuye mu Rwanda afite imyaka 5 akurira muri Kongo.
ashakirayo umugabo. Uyu mubyeyi rero w'abana batatu n'umwe baherutse gutaha, ni umwe mu baherutse gutaha mu Rwanda, bakaba bamaze ukwezi berekwa impinduka n'ibyiza u Rwanda rwagezeho. Mu kiganiro n'Igihe, Mushimiyimana wahawe ibikoresho bisimbura ibyo yatakaje n'amafaranga yo gutangira ubuzima, yashimiye leta y'u Rwanda. Ati navuye muri Congo nta kintu mfite, tugeze hano baratwigishije, baratugaburira, baduhaye n'amafaranga n'ibikoresho. Ati ngiye gushaka inzu yo kubamo, asigaye nzajyana mu bucuruzi. Aya mafaranga nizeye ko azamfasha kwiteza imbere, ko nzaba nkorera mu gihugu gifite umutekano. Asinati Mukandori wagiye muri Congo mu mwaka wa 2003 agiye gushakisha ubuzima mu buhinzi bw'ibireti, ageze ubuzima bubi kubw'amahirwe abona agarutse mu Rwanda. Ati twageze mu Rwanda batwakira neza, baduhaye iminsi yo kujya tuva hano mu kigo tukajya gutambagira hose. Ati nasanze u Rwanda rumeze neza, twagiye rusa nabi kuko nta terambere ryari ryakarugeramo. Uyu munyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo y'ibikorwa by'ubutabazi Murambabarira, Habinshuti Philippe, yavuze ko Abanyarwanda bamaze ukwezi baganirizwa kugira ngo berekwe igihugu uko giteye, bagendere kuri gahunda zihari. Ati tuzakomeza gufatanya n'ubuyobozi bw'ibanze aho bakomoka kugira ngo binjire mu bikorwa by'iterambere. Abanyarwanda 1200 bakomoka mu turere 11 tw'u Rwanda, bakaba biganjemo abo mu karere ka Rubavu, Nyabihu, Rutsiro, Huye na Gicumbi. Habinshuti rero yabasabye kurangwa n'indangagaciro zo gushyira imbere ubumwe bw'Abanyarwanda no gukorera hamwe, bagatezanya imbere n'abo basanze. Abatashye bahabwa amadolari 188 ku buntu, ku bantu bakuru, ndetse ndetse n'amadolari 113 ku bana. Mbere yo guhaguruka mu nkambi basubizwa mu miryango bahabwa 20%, andi bakazayoherezwa barageze mu miryango. Nuko bigenda, nuko bikorwa. Ubwo rero reka turebe ko bazagenda mu by'ukuri bagerageza kwiteza imbere no kongera kwisanga mu buzima. Birumvikana ko Abanyarwanda baba barafashwe bugwate, hari ubuzima baba badaherutse, bagomba kongera kugira gute gusogongera. Yego. Mbere y'uko rero twerekeza wenda ku byatangajwe na Olusegun Obasanjo na Perezida Paul Kagame bahuriye i Kigali mu Rwanda. Bahuriye i Kigali mu Rwanda. Rero uzi ko Perezida Kagame yego, mbere ko tubwira ibyo ngibyo by'uruzinduko rwa Olusegun Obasanjo wakiriwe na Perezida Kagame, urabizi ko hari amakuru amaze iminsi atangazwa ko Perezida Kagame yarwaye, arembye, ndetse ngo ari hafi ngo kubura ubuzima. Hari n'abari bavuze ko yabuze ubuzima deja, ahubwo ngo byagizwe ibanga. Noneho ubwo urumva ni abapropagandiste, ni abanzi b'u Rwanda bagiye bakwirakwiza ayo makuru ku ruhando mpuzamahanga, bavuga bati Perezida Kagame ararembye, amerewe nabi, basa nk'abashaka guca igikuba mu mitima y'abaturarwanda. Reka turebere hamwe ibyo guverinoma y'u Rwanda ivuga ku buzima bwa nyakubahwa Perezida Kagame biri guhishwa ko yaba arwaye. Yego. Guverinoma y'u Rwanda rero yatangaje ko Perezida Paul Kagame atarwaye. Ibi bitandukanye n'ibimaze iminsi bihwihwiswa ku mbuga nkoranyambaga. Kuva rero mu byumweru 2 bishize nibwo abiganjemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse na bamwe mu Banyekongo bari gukwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga amakuru y'ibihuha avuga ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda arwaye, ndetse hari n'abageze n'aho bamubika. Abakwirakwiza rero izi nkuru babishingira ku kuba Perezida Paul Kagame amaze ibyumweru hafi 3 atagaragara mu ruhame, dore ko aheruka kugaragara ku ya 6 Kamena 2025 ubwo yakiraga mu biro bye Village Urugwiro itsinda ryaturutse mu ishuri rya Hope Haven Christian School. Yego, cyari iri shuri rero ryari ryaje kumusura, rirangajwe imbere n'uwitwa Horeni Susana uriyobora. Horeni Susana. Yego. Bitandukanye rero n'ibikomeje gutangazwa ku buzima bw'umukuru w'igihugu, ariko guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko Perezida Paul Kagame ameze neza, ahubwo kuba amaze igihe atagaragara mu ruhame byatewe n'uko
byatewe n'uko yafashe konje cyangwa agafata akaruhuko gato. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yabwiye ikinyamakuru Tarifa News ko iby'uko ubuzima bw'umukuru w'igihugu butifashe neza ati nta shingiro bifite, asaba abanyarwanda gutuza bagashyira umutima hamwe. Ati nyamuneka ntimutwarwe n'amakuru y'ibinyoma, ati ayo ni amakuru y'urwango ari gukwirakwizwa, ati nta kintu mukwiye gutinya cyangwa kugirira impungenge. Ati nta kintu cyo gutinya cyangwa se nta kintu gikwiye kugirirwa impungenge kabisa. Perezida Kagame ni muzima kandi ameze neza. Si ubwa mbere rero hakwirakwijwe amakuru nk'ay'ibihuha ku buzima bwa Perezida Paul Kagame, ndetse hari n'ibiheruka guhwihwiswa ariko byatangazwa n'undi n'abapropagandiste. Rero guverinoma y'u Rwanda yivuga ko bene nk'abo ngabo rwose ngo bakwirakwiza ibihuha nta shingiro bifite, ati biba biri mu nyungu za politiki. Hari n'amakuru hari itangazo ryari ryasohotse ku mugoroba wo ku itariki 23 ribeshyera igisirikare cy'u Rwanda RDF, Rwanda Defense Force, ko ngo cyasohoye itangazo rigaragaza ko Perezida Kagame yaba arwaye. Kuva mu ijoro ryo kuwa mbere tariki 23 Kamena nibwo iri tangazo ryagiye hanze, rikwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga, rikwirakwizwa n'abanzi b'u Rwanda. Iri tangazo rihimbano rivuga ko Perezida Paul Kagame ngo afite uburwayi bukomeye, akaba atameze neza ndetse akaba ari kwitabwaho n'abaganga b'inzobere. Noneho risaba kandi abanyarwanda nabo rivuga ko ari inshuti z'u Rwanda ko bumwe bakanasengera umukuru w'igihugu. Ni abanzi b'u Rwanda bagize gute bakwirakwije iri tangazo, kandi risaba abanyarwanda gutuza ngo kuko inzego z'igihugu zikomeje gukora, ikindi RDF ngo ikaba ikirajwe ishinga no gusigasira amahoro n'umutekano w'igihugu. RDF rero ibinyujije ku rubuga rwayo rwa X Twitter yavuze ko iriya tangazo n'ibiri kubiyemo ari amakuru y'ibinyoma, fake news. Igisirikare cy'u Rwanda cyamaganye ibi bihuha mu gihe ibinyoma by'uko Perezida Kagame yaba arwaye bimaze iminsi bikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, nabo bigaragara ko rwose batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda nibo bagiye babikwirakwiza. Urubako no kugira aho babeshyera igisirikare cy'u Rwanda ngo cyashimangiye amakuru yo kutamera neza kwa Perezida Kagame, baba babishyize ku rundi rwego. Ahubwo byatunguranye cyane kubona ku itariki 24 Perezida Kagame yakiriye Olusegun Obasanjo, yabaye perezida wa Nigeria. Aha ni nko guhinyuza abavuga ko ngo yapfuye. None wabonye uyu muntu koko mwabonye yarakirutse ni mutaraga, mwabonye aheruka indwara. Reka rero urucira mukaso rukatwara nyoko. Buriya abanzi b'u Rwanda bashinja Perezida Kagame ko bamerewe nabi, uraje wumve ibintu ntago habura ukinduka muri we. Yego rero yakiriye Olusegun Obasanjo wabaye perezida wa Nigeria, bagirana ibiganiro ndetse baganira ku ngingo zitandukanye zirimo izirebana n'umutekano mu karere ndetse n'ibindi by'ingenzi ku mugabane wa Afurika no ku isi muri rusange. Village Urugwiro yatangaje ko rero Perezida Paul Kagame na Obasanjo bahuye mu masaha y'umugoroba kwa kabiri tariki 24 Kamena 2025. Obasanjo ni umwe mu bahuza bashyizweho n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC n'uw'Amajyepfo SADC kugira ngo bafashe abanyekongo kumvikana bashakire hamwe icyagarura amahoro n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu rero ubu buhuza bwa Obasanjo n'abandi bafatanya byitezwe ko rero muri Qatar hakomeje ibiganiro bitandukanye biri kurebana n'impande zombi rero no gushakira hamwe ibisubizo ku mpamvu muzi zateye umutekano muke. Obasanjo rero yayoboye Nigeria inshuro zigera kuri 2. Inshuro ya mbere yabikoze mu 1976 kugeza muri 1979 ndetse no hagati muri 1999 kugeza muri 2007. Ni umwe mu bagabo bafite ubunararibonye ku mugabane wa Afurika, akunze kwitabazwa mu kumvikanisha ijwi ry'uyu mugabane ku ngingo zitandukanye. Yego, tunyarukire mu gihugu cy'u Burundi turebera hamwe naho amakuru ari guturukayo. Ubwo tuvuye tunyarukira mu gihugu cya Uganda, urabudukusanyiriza rwose. Abonye ko u Rwanda rwifatanyije na Qatar yarashweho na Irani. Nayo ni inkuru rwose tugomba guhita dukubita tubangura. Tubwire, ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungire. Yego, yagiranye ikiganiro ku murongo wa telefoni nawe witwa Dr. Mohammed bin Abdelaziz Al Kuraifi. Ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar mu rwego rwo gukomeza gushimangira umubano n'ubufatanye uri hagati y'ibihugu byombi. Ni mu kiganiro cyabaye mu gihe Qatar yari imaze igihe igabwaho ibitero bya misile byibasiye
ahitwa Al Ubeidi n'ahitwa Aebezi. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko rero u Rwanda rwifatanyije na Katari anamagana iki gitero cy'igikorwa, avuga ko ari igikorwa kirengagije ubusugire n'ubwigenge bw'icyo gihugu. Ubonye ko Katari yahise ifunga ikirere, u Rwanda rwo rwahise rufunga cyangwa se ruhagarika ingendo za RwandAir mu bihugu nka Dubai ndetse na Katari. Iki kiganiro rero mbona cyanatanze umusaruro kuko higiwemo byinshi. U Rwanda rero na Katari bifitanye umubano urabizi ukomeye w'ubufatanye mu nzego zitandukanye zirimo ishoramari, ibikorwa by'ubukerarugendo ndetse n'ubwikorezi. Umubano rero ushingiye ku cyerekezo u Rwanda rufite cyo guteza imbere diplomasi y'ubufatanye bushingiye ku bwubahane, amahoro ndetse n'iterambere. Irani yagabye igitero ku birindiro by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Katari muri Iraq, nyuma y'uko rero igihugu kigabyeho ibitero ku cyumweru tariki ya 22 Kamena 2025. Minisiteri y'ingabo ya Katari yahise isohora itangazo ivuga ko ubwirinzi bwo mu kirere bw'iki gihugu bukomeye kandi bwahagaritse zino misile zatewe na Iran ku birindiro bya Al Kudeidi bikica benshi, gusa ngo ntawe byahitanye. Yego nta byahitanye. Abishwe se baratangazwa umubare? Ntabwo batangajwe umubare, ariko ndabona hari imibare ivuga ko ngo ntawe yishwe, ariko ntibyabura ntawe byahitanye. Mu Burundi rero haraturuka amakuru mu bitaro bya Ngozi abaganga b'inzobere 8 buri mwaka batakazi. Ni icyegeranyo. Ibitaro bikuru bya Ngozi biri mu ntara ya Ngozi mu gihugu cy'u Burundi biri mu bikomeye kubera ikibazo cy'ibura ry'abaganga ndetse n'abahari nabo ngo bakaba barimo kuhava bakigira gushakira akazi ahandi. Ibi ngo bigaterwa n'uko leta nta bushobozi ifite bwo guhemba abaganga b'inzobere bamenyereye akazi umushahara ujyanye n'akazi baba bakoze, ndetse no kuba nta bikoresho bihagije bihari bituma bashobora kunoza neza akazi kabo. Amakuru atangwa n'ubuyobozi bw'ibi bitaro avuga ko mu gihe cy'umwaka umwe gusa abaganga barenga 8 b'inzobere bamaze gusezera ku kazi, benshi muri bo bakaba baragiye gushakira akazi ahandi. Amakuru avuga kandi ko benshi mu by'ukuri bigira mu bihugu bituranye aho bashobora kubona akazi kabaha umushahara utubutse ndetse n'ibikoresho bibafasha mu kazi kabo ka buri munsi. Kuba ibi bitaro nta muganga w'inzobere bigifite ngo byateje igihombo gikomeye cyane ku ireme ry'ubuvuzi hano muri ibi bice bya Ngozi, kuko abarwayi batacyakirwa neza ndetse bamwe bagasabwa kujya gushakira ubuvuzi mu bindi bitaro biri kure. Umuyobozi w'ibitaro Guillaume Ntawukuriryayo avuga ko ibibazo bikomeye biri mu mitangire ya serivisi igenerwa abarwayi bari kuva edi nuko tuvuye mu mirwano. Yes, Guillaume ni umuyobozi w'ibitaro. Guillaume Ntawukuriryayo avuga ko ibibazo bikomeye biri mu mitangire ya serivisi igenerwa abarwayi, aho yagize ati hari imbogamizi nyinshi mu kwakira abarwayi no kubaha ubuvuzi bukwiriye. Mu rwego rwo gushaka umuti urambye, ubuyobozi bw'ibitaro bwatangaje ko mu mwaka wa 2026 hazakorwa igikorwa cyo gushaka abandi baganga 4 b'inzobere bazaba bafite ubumenyi bujyanye n'ibikenewe byihariye muri ibi bitaro bya Ngozi. Muri iki gihe kandi ibitaro biri gukoresha abaganga bakirangiza kwiga ku buryo nta burambe n'ubunararibonye buhagije mu kazi bafite, bityo bagahura n'imbogamizi nyinshi mu kuvura indwara zikomeye. Abaturage bo mu karere ka Ngozi barasaba leta n'ubuyobozi bw'ibitaro gushyiraho ingamba zihuse zo kugarura icyizere mu baturage ku bijyanye n'ubuvuzi mu rwego rwo kwirinda guhabwa serivisi itanoze cyangwa se guhitanwa n'indwara. Ngayo nguko rero. Mu gihugu cya Uganda, Colonel Ahimbisibwe n'uwitwa Liyetona Colonel Byaruhanga nibo batawe muri yombi bitegetswe n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba. Abashinzwe ubutasi bagera kuri 2 bakuru mu gisirikare cya Uganda UPDF baherutse gutabwa muri yombi bitegetswe n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba. Bamenyekanye rero ko harimo Colonel Peter Ahimbisibwe
ahimbisibwe yego ndetse n'umuyobozi w'umutwe ushinzwe kurwanya iterabwoba mu butasi bwa gisirikare witwa Lieutenant Colonel Ephraim Byaruhanga n'umuyobozi w'ibikorwa bidasanzwe by'ingabo za Uganda UPDF. Ifatwa rero ryabo ryabereye ku cyicaro gikuru cy'ingabo gishinzwe ubutasi bwa gisirikare n'umutekano DC Imbuya muri Uganda, rifatanye rero n'iperereza rikomeje gukorwa mu bikorwa bivugwa kuri uku kwigomeka kw'aba generali. Amakuru araturuka mu gisirikare cya Uganda UPDF aravuga ko abasirikare bakuru bakekwaho kuyobora imitwe ishobora kuba yaracengewe n'abakozi b'umutwe w'iterabwoba ADF NALU urwanya ubutegetsi bwa Uganda. Ni umutwe wagiye ugaba ibitero byinshi by'iterabwoba muri Uganda. Amakuru atugeraho aravuga ko rero kimwe mu byaha ngo bivugwa ko aba baregwa harimo gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse no gukorana imitwe yitwara nka gisirikare. Kuri ubu rero abasirikare bakuru bombi barafunzwe kandi hategerejwe ko bazakomeza kuburanishwa bakabazwa ibi byaha baregwa nubwo iperereza rigikomeje. Yego, yitwa Faustin Archange Touadera, ararembye cyane. Uyu ni perezida wa Centrafrica, yajyanywe kuvurizwa i Buruseli mu Bubiligi nyuma yo gufatwa n'uburwayi butunguranye bwatumye aremba. Urabona ukuntu yari ameze nabi. Kuwa 6 tariki 21 Kamena nibwo perezida Touadera ajyanywe mu bitaro nk'uko Africa Intelligence bivuga. Urumva n'amakuru yatinze kumenyekana. Amakuru rero avuga ko mbere y'uko perezida wa Centrafrica afatwa na buriya burwayi yari yayoboye inama y'abaminisitiri yabaye kuwa 5 w'icyumweru gishize. Mu masaha ya saa 9 y'igicuku ngo nibwo yajyanywe kwa muganga igitaraganya. Amakuru y'icyakora avuga ko ubwo yari mu nama n'abaminisitiri yaje kugubwa nabi, ariko arihangana akomeza kwiyobora, gusa nyuma aza gutaha mu ibanga. Ikinyamakuru Kobo News cyo kivuga ko nyuma y'uko perezida Touadera yari amaze kugera iwe yakomeje kuremba, amererwa nabi ku buryo yatangiye kuruka ibirimo n'amaraso no gucibwamo nanone ibirimo amaraso ndetse anacika intege cyane. Bivugwa kandi ko ubwo yarimo agerageza kuzamuka ingazi y'inzu atuyemo yaje kwitura hasi rwose. Ibyatumye abari kumwe nawe batabaza abaganga byihuse. Icyo gihe ngo byabaye ngombwa ko hashakwa indege yihariye imujyana kumuvuriza mu Bubiligi, aho yaherekejwe n'umugore we wa kabiri ariwe Tina Touadera. Kugeza ubu gusa afite abagore bangahe? Babiri cyane batatu. Kugeza ubu nta makuru y'uko ubuzima bwa perezida Faustin Archange Touadera wa Centrafrica bwifashe aratangazwa. Ibikomeje gutera ubwoba Abanya-Centrafrica. Icyakora amakuru atangazwa n'abantu bo hafi ye avuga ko ubuzima bwe bwari bumaze igihe butifashe neza, gusa akaba yaririnze kujya mu bitaro mu rwego rwo kugaragariza abaturage be ko ntacyo abaye. Perezida Faustin Archange Touadera yajyanywe kwa muganga arembye mu gihe habura amezi 3 yonyine ngo muri Centrafrica habe amatora y'umukuru w'igihugu. Ni amatora byitezwe ko agomba kwiyamamazamo. Akareba uko bimeze. Irani na Amerika rurageretse. Irani na Israel rurageretse. Irani rero yamaze gutanga umuburo kuri Amerika, ivuga ko ngo yamaze kurenga umurongo utukura. Irani ngo ntabwo ishobora kubyihanganira. Ntabwo kubyihanganira bishoboka. Ubuyobozi bwa Irani bwatangaje ko ibyo bitero ngo ari igikorwa cy'ubushotoranyi. Ni ibitero Amerika iherutse kugaba kuri Irani mu buryo bukomeye cyane. Rero Irani ivuga ko ngo Amerika yageze mu cyitwa Red Line. Ibi rero byatangajwe na Irani. Yavuze ko idashobora kwihanganira nyine ibi Amerika iri gukorwa. Amakuru aratangazwa na leta ya Irani aravuga ko ibi bitero byakozwe n'indege z'intambara za Amerika byagiye bikorerwamo ibikorwa bibi cyane kuko bagabaga ibitero ahantu hose habonetse. Irani rero ivuga ko ibyo bitero bigamije gusubiza inyuma iterambere ryayo mu bya siyanse ndetse n'icyitwa nucleaire, ariko bikomeza bivugwa ko kugeza ubu ngubu Irani ikomeje ngo kugaragaza amahoro. Irani rero ikomeje no kugaragaza ko ishaka kurimbura igihugu cya Israel mu buryo bukomeye cyane, kuko ibintu bigenda bifata indi ntera n'intambara nayo ikomeza kugenda ikaza umurego. Irani rero yafashe iki cyemezo mu gihe ubushotoranyi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwari bukomeje. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Irani witwa Abbas Al-Gheshi
Abbas Argshi yahise ajya ahitwa i Moscow mu biganiro n'Uburusiya igihe rero igihugu rero kibanye na Iran, buri Uburusiya na Iran babyumva kimwe. Ibi rero byari bigamije kujya mu nama nyine ku cyo Iran izakora muri ibi bitero. Ati se turasa Amerika cyangwa babaza Putin. Harimo urujijo. Impuguke rero mpuzamahanga zo zivuga ko ibi bikorwa by'intambara bishobora gukoma mu nkokora gahunda z'amahoro zigamije gukemura ikwirakwizwa ry'intwaro za kirimbuzi, mu gihe Iran isanzwe ishinjwa na bimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi gutunga izi ntwaro za nikiriyeri. I Tehran, umurwa mukuru wa Iran, biravugwa ko kugeza amagingo aya ngaya uretse kwirwanaho gusa nta kindi rwose ngo bagishoboye. Ati bari kurasana umuriro watsi. Reka turebere hamwe noneho. Mu by'ukuri hano umutaramu ampaye amakuru komeye cyane ngo turaje tunayanonosore neza. Urumva? Turaje tuyanonosore kabisa. Kumunara amakuru akomeye. Ni amakuru akomeye cyane. Reka turebere hamwe rero ngo iherezo ry'ubutegetsi bwa Iran n'uruhane rwa Amerika. Ambasaderi wa Israel mu Rwanda yaganiriye n'itangazamakuru, yaganiriye n'imboni zacu rwose. Turaje turebere hamwe ibyo yatangaje. Uko iminsi iri kugenda yisunika niko intambara ya Israel na Iran iri guhindura isura, ibintu bikarushaho kujya aho Bwana Nsanzimfura Jarimura. Magingo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kugira uruhare rutaziguye muri iyi ntambara, aho zarashe ku bikorwa remezo bya Iran bivuga ko bikoreshwa mu mugambi wo gucura intwaro za nucleaire. Amerika ntiyatangaje ko yinjiye muri iyi ntambara mu buryo bweruye, gusa ukurikije aho ibintu biri kugana birashoboka cyane ko iki gihugu gishobora kongera uruhare rwacyo, cyane cyane mu gihe Uburusiya n'Ubushinwa byafata icyemezo cyo kunamba kuri Iran. Ibihugu byombi rero bifata nk'inshuti, ikindi gihugu byombi bifata nk'inshuti. Rero mu kiganiro n'igihe, Ambasaderi wa Israel mu Rwanda yitwa Einat Weisi yasobanuye impamvu igihugu cye cyahisemo kugaba igitero kuri Iran, nyamara Iran yari ikiriye mu biganiro na Amerika ku bijyanye n'intwaro kirimbuzi. Ikinyamakuru Igihe rero cyabajije Ambasaderi wa Israel mu Rwanda kiti kuki mwahisemo kugaba ibitero kuri Iran magingo aya? Ambasaderi wa Israel ariwe Einat Weisi asubiza agira ati reka mbanze mbaramutse, murakaza neza. Ubu turi kuganira nyuma y'ibihe bibabaje iwacu muri Israel. Nk'uko mubizi, Iran yarashe ku bice bituyemo abaturage. Urumva? Ati nk'uko mubizi, Iran yarashe ku bice bituyemo abaturage mu gihugu cyacu, mu bice bya Beersheba twagize inkomere. Ndagira ngo nkubwire ko ubu turi kuganira turacyari kugabwaho ibitero bikomeye na Iran. Ngarutse ku kibazo cyawe, hashize imyaka 30 hatangwa umuburo. Ni igisebo kuba umuryango mpuzamahanga mu by'ukuri utarahaye uburemere umuburo twatanze. Yego rero icyabaye ngo nuko umwaka ushize, cyane cyane mu mezi make ashize, Israel yabonye ko Iran iri kongera umuvuduko wo gukora no gutunga intwaro za nikiriyeri. Icyo tuzi kandi twasangiza abandi nuko Iran yari ifite ingano y'ibinyabutabire byatumaga ikora intwaro za nikiriyeri mu gihe gito. Iyo rero mvuze igihe gito, ubwo ndavuga kuva igihe twamenyeye aya makuru kugera nyine iki gihe Iran yatangiye gukoresha izi ntwaro za kirimbuzi byatwara ati mu gihe yatangira gukoresha intwaro za kirimbuzi byatwara iminsi mike. Ati ngusobanuriye gato ku ntwaro kirimbuzi, kugera ku bubiko bwa uranium bungana na 60% Iran ifite bitwara imyaka myinshi, ariko kuva kuri 60% ugera kuri 90% bitwara iminsi mike. Ikindi cyabaye nuko Israel ikoresheje ubutasi bwayo yamenye ko Iran iri gutegura gahunda ndende yo kubaka misile zibarirwa mu bihumbi 3 ku mwaka. N'ubu bafite umubare munini wa misile. Ati nta gihugu ku isi kingana na Israel cyangwa kiyiruta cyaraswaho misile ibihumbi 3 ngo birangire amahoro. Ibyo ntibishoboka. Israel yabonye ikibazo cy'umutekano wayo gikomeye, ifata icyemezo cyo kugaba ibitero.
baramubaza bati ese ufite icyizere ko Irani idafite intwaro kirimbuzi? hari ibintu bibiri yavuze. Icya mbere ngo nubwo twari umuhanga, ati nubwo ntari umuhanga mu by'ibitwaro bya kirimbuzi, ariko bitewe n'akazi nkora n'ibyo nsoma hari ibyo nzi ku buryo intwaro za kirimbuzi zikorwa. Ni ibintu rero bigorana cyane kubaka intwaro za kirimbuzi, kandi hari icyiciro kigenda gisiga ibimenyetso iyo cyamaze kurangira biba bigoye cyane kuba wagera ku ntwaro kirimbuzi mu buryo bw'ibanga. Rero kugira ngo ugere ku ntwaro za kirimbuzi hari icyiciro cya kabiri cy'ingenzi gihindura cyitwa uranium, igakorwamo rero icyitwa fissile. Uku rero no kubihindura bitwara igihe kinini cyane cyane. Ikindi rero ngo nuko ugomba kubishyiraho intwaro. Ibyo bintu rero ngo bitwara igihe kinini kandi bisiga ibimenyetso. Gusa ubutasi bwa Israel bwo bufite ngo ubushobozi bwo kubikurikirana no kubigenzura niba Irani koko ifite intwaro za kirimbuzi, kandi ni nako ngo tumeze. Ikindi ni uko tumeze, ikindi ni uko tumaze igihe kinini dutanga umuburo, ndetse na IAEA iherutse gutangaza ko Irani itubahiriza amasezerano ku bijyanye no gutunga intwaro kirimbuzi. Iyo intambara izatwara igihe rero kingana gute? Baramubaza bati iyi ntambara izatwara igihe kingana gute? Uzi binasubije ati ntabwo ndi umufana ibyemezo kuri iyi ntambara muri Israel. Icyo navuga nuko iyi ntambara yatangiye nyuma y'amezi menshi yo gukusanya amakuru y'ubutasi ndetse no kugaragaza ahagomba kuraswa, bivuze ko tuzi icyo tugomba gukora. Niba mwarakurikiye rero mwarabibonye ko ibi bitero biri guhamya intego mu buryo bwuzuye, haraswa n'ibikorwa remezo byakwifashishwa mu gukora intwaro za kirimbuzi n'ibifite aho bihuriye na gahunda ya misile za Irani. Umutekano wa Israel uri mu bibazo bikomeye cyane, kandi ngo Israel izakora ibishoboka byose kugira ngo ikureho igiteza umutekano muke. Ibyo rero bivuze ko tuzi icyo dushaka kandi turi kubikora neza. Ati iyo dufite abantu b'abahanga mu buryo bwo gukora intwaro za kirimbuzi, nubwo wakuraho ibikorwa remezo ibikorwa remezo bukabasiga. Ati bongera kubaka bya bikorwa remezo vuba. Ati kandi gusa ntekereza ko bizagorana kuko ngo twishe abahanga 9 mu byo dukora mu byo gukora intwaro kirimbuzi. Ati kandi twari tunafite amakuru ko ngo ari abantu b'ingenzi cyane cyane mu mugambi wa Irani wo gukora intwaro za kirimbuzi. Baramubaza ati ntabwo buterwa nuko Irani ishobora guhinduka nka Libya cyangwa Iraq? Ati cyambere sintekereza ko ibiri kubera muri Irani ahari aho bihuriye n'ibyabereye ahandi. Ati kandi urebye ibiri kubera muri Irani mbere ntaho bihuriye na Israel. Yes, gukuraho ubutegetsi ntabwo biri mu ntego z'intambara, ariko ntekereza ko hagize ikiba ku butegetsi bwa Irani byagira ingaruka nziza ku isi yose. Bamubaza ikindi rero ati mwabigenza mute Irani ibonye ubufasha bw'igisirikare cy'Ubushinwa n'Uburusiya? Ati ntekereza ko ibyo bihugu byafashije Irani mu buryo butandukanye, kandi sintekereza ko bari kugirira neza umuryango mpuzamahanga binyuze mu gufasha Irani, kuko bari gushyigikira ubutegetsi bubi bushobora no kuzabateza ibibazo ubwabo. Ati intego yacu ni ugukuraho ibikorwa remezo by'intwaro kirimbuzi na misile bya Irani. Ati se abaturage ba Irani byibuze barabashyigikiye? Ati abanya-Irani bamaze imyaka irenga 45 bahohoterwa n'ubutegetsi bw'icyo gihugu. Twagiye tubona inshuro nyinshi uburyo bubangamira uburenganzira bwa muntu, ariko ikibabaje ntabwo byagiye bihabwa agaciro n'umuryango mpuzamahanga. Mu myaka 40 ishize rero ati twagiye tubona abaturage ba Irani bagerageza gukuraho ubutegetsi bwabo. Ati ntekereza ko ibyo bikorwa nubwo abantu benshi urumva ati abantu benshi bari muri Irani, gusa ati nanone ibi biterwa nuko aba batojwe
ati cyane n'ubutegetsi twifuza gukora intwaro za kirimbuzi, ati tuzakomeza tubikore abaturage bacu. Ati ni ibintu rero bitumvikana kuba abaturage bawe bari mu bihe bigoye by'ubukungu, hamwe bakicwa n'inzara, abandi bakicwa n'ibindi bitandukanye. Ati ntutekereza se ngo ibyari ikosa kugaba ibitero kuri Iran? Ati ntutekereza ko Israel yakoze igikosa kugaba ibitero kuri Iran mu gihe ibiganiro na Amerika byari biri kuba? Ati ntekereza ko nta kosa na rito twageze dukora, kuko igihe twabonye umutekano wacyo wari uhagije. Ati iyo mvuze ikibazo cy'umutekano ndavuga ko hari umugambi wo kurimbura Israel burundu. Ati rero ntabwo twicuza guhangana n'ikintu cyahungabanya umutekano wacu. Yego, ati yego bari mu biganiro na Amerika kandi turi kuvugana na Amerika. Ati ntabwo turi twenyine kandi ndumva icyemezo cyarafashwe mu buryo bwatekerejweho. Ni icyemezo cyafashwe nyuma yo kubona ko nta gihe gisigaye cyo gutegereza, kandi nkwibutse ko Iran imaze imyaka myinshi mu biganiro ariko ntabwo yubaha ibyo biganiro. Iran yagaragaje ko idategereje ibyo biganiro ngo birangire, ahubwo ikomeza gahunda yayo. Bishobora kuganira iteka ryose ariko bagakomeza no kwica amasezerano agize ibyo biganiro. Baramubaza bati ubona hari ingingo y'ibiganiro izongera kubaho mu gukemura iki kibazo? Ati mu gihe kiri imbere, mu gihe ubutegetsi bukiriho, ati bizarushaho kugorana. Ati mbibutse ko Iran ari cyo gihugu cyonyine ku isi gitangaza ko cyifuza kurimbura ikindi. Ati byose ni ibinyamuryango by'umuryango w'abibumbye bikavuga ko rero ngo byifuza kurimbura ikindi gihugu. Ubwo ni Iran ibitangaza ikavuga ko yifuza kurimbura ikindi gihugu. Ati kandi rero ntekereza ko ubutegetsi bwa Iran butifuza ibiganiro. Ati barifuza gutunga intwaro za kirimbuzi. Ati ntabwo bifuza kubahiriza ibikubiye mu masezerano basinye. Ati ntabwo babyubahiriza. Ati kandi bafite intego yo kugera ku cyo bifuza. Ati ibiganiro ntibyatumye bahagarika imikorere yabo. Ati bakomeje gahunda yabo yo gukora intwaro za kirimbuzi ndetse na misile zigezweho. Ati kandi ibiganiro bisa n'ibiri n'ibyirengagiza ko misile za Iran zifite ubushobozi bwo guteza ibyago. Ati urugero wareba ibiri kubera muri Israel. Ati ni ibintu biteye agahinda. Ati rero navuga ko Iran idashaka ibiganiro, ati irashaka gushyira mu bikorwa umugambi wayo. Ati se uretse ati uherutse kuvuga ko yego, uherutse kuvuga ko rero Israel ngiri kugira neza isi. Ati binyuze mu kurwana na Iran. Ati ushingira kuki? Ati rero nibyo nabivuzeho na mbere, mu by'ukuri ndi kurushaho gusoma byinshi kuri iyi ngingo biteye ubwoba. Iyo urebye ukuntu Iran yitwara igashaka gukora intwaro kirimbuzi na misile, nta bwoba. Ati nta nubwo igerageza kubihisha. Ati bavugira ku mugaragaro ko bifuza kurasa Amerika, bifuza kurasa Israel ndetse n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Misile zabo zishobora kugenda ibirometero birenga 2,000, zishobora kugera ku burasirazuba bw'Uburayi. Iran rero ikomeje gahunda zo gukora intwaro za kirimbuzi, bakaba rero bashaka kurimbura Israel. Ati ntabwo byaba ari iherezo ry'ibikorwa byabo. Ati byaba ari intangiriro ahubwo. Ati kandi urebye intego zabo, ati baramutse bazigezeho byaba ari ibyago ku rwego rw'isi yose, atari Israel gusa. Ikindi ni uko Iran igira uruhare mu bindi bikorwa bibi birimo kandi no gufasha mu inyerezwa ry'amafaranga, birimo gushyigikira ibikorwa by'iterabwoba byageze naho ku mugabane wa Afurika, byageze no ku mugabane wa Afurika ngo kugaba ibitero by'ikoranabuhanga n'ibindi byinshi. Ati ntabwo ubutegetsi bwa Iran bushaka kugirira nabi Israel gusa, ati burashaka kugirira nabi isi yose. Ati twebwe abanya-Israel nitwe tugirwaho ingaruka nyinshi n'ibyo bikorwa, zirimo no gupfusha abaturage, ariko ntabwo tuba twirengera ubwacu, tuba turengera isi muri rusange. Ati se Iran ishobora gutsinda intambara? Ati mana yanjye, icyambere ntibishoboka. Ati sintekereza ko Iran yashobora kurimbura Israel atari uko ndi umunya Israel, ahubwo wabishingira ku byabaye muri Iran
ati Israel yabashinje kugenzura ikirere yabashije kugenzura ikirere cya Iran. Ni ibintu rero bidasanzwe. Ubushobozi bwa Israel yagaragaje bwerekana uburyo ishobora kwirinda. Ati ahangaha ariko uyu ambasaderi wa Israel mu Rwanda ntiyakomeje kugenda yogagiza Israel nk'igihugu bahagarariye, ati ntibajya bahisha intego zabo. Ntekereza ko buri kintu kidashyigikiye ubutegetsi bwabo cyaba mu Burayi, muri Afurika no muri Amerika, ati ntibagishaka. Nk'ubu bari kuvuga ko bafunga inzira zinyuramo peteroli na gaze ibicuruzwa hirya no hino ku isi. Ibyo byagira ingaruka ku bukungu bwa Afurika, byagira ingaruka ku bucuruzi ku bicuruzwa bijya mu Burayi. Ubu ni ubutegetsi bushobora gushyiraho ingamba zigira ingaruka ku bandi kugira ngo bugumane igitinyiro cyabwo. Hanyuma rero ikindi wenda twagarukaho, baramubaza bati se Iran ifite ubumenyi bwo gukora intwaro kirimbuzi? Ibyo mwakoze mu by'ukuri bizatanga umusaruro, bizatanga igisubizo kirambye? Ati navuga ko magingo aya ngaya twabashije gusenya ubushobozi bwabo bwatuma bakora intwaro za kirimbuzi. Ati uvuze kuri ubumenyi shingiro, ati ushingiye ku rya byose, ishingiro rya byose. Ati uvuze ukuri ubumenyi ni ishingiro rya byose. Gusa ngo hari abantu bake cyane muri Iran ndetse no ku isi yose bafite ubumenyi bw'uburyo bakora intwaro za kirimbuzi mu nzira zose bicamo. Ati kandi ni inzira ndende. Ati ntabwo rero ari ibintu byoroshye. Mu bitero rero bya Israel byose, ati twabashije gusenya inzira zose zikoreshwa mu gukora intwaro za kirimbuzi. Ati twakuyeho abantu bafite ubumenyi bwo gukora izi ntwaro, kandi kongera kwigisha abantu bakoresha ubwo bumenyi ni ibintu byatwara igihe kinini. Ikindi kandi ubutasi bwa Israel nta hantu bugiye kujya. Ati hazakomeza gukurikirana. Ati sinzi ikizaba kuri Iran mu myaka 5 iri imbere. Ati sinzi niba nzongera gukora intwaro za kirimbuzi. Ati ntabwo iyi ntambara yari yarangira. Batutekereza iki ku baturage ba Iran? Ati ubundi nibyo nakabaye nahereyeho. Ati abaturage ba Iran nta kibazo dufitanye, kuko nk'uko rero wabivuze kugera muri 79, ati twari dufitanye umubano mwiza na Iran mu bijyanye n'ubukungu. Ati dufite abaperesi, abayahudi muri Iran, ndetse dufite n'umuryango munini w'abaperesi muri Israel. Ati tumaze ibinyejana byinshi dushyize hamwe. Kuva no mu bihe bya Bibiliya hari umubano umaze igihe kirekire ntagarukaho. Ni ngombwa kandi nkwibutsa ko tutari muri Israel kubw'impamvu ubu ni ubutaka bwacu, nibwo butaka bwonyine bw'abayahudi. Ubutaka rero bw'abayahudi bungana na 0.1% by'ubutaka bwose buri mu burasirazuba bwo hagati, mu gihe ubutaka bw'abanya Irani ari bunini cyane. Ni igihugu cyageze kuri byinshi mu mateka. Ati ndizera ko mu bihe biri imbere imibanire y'abaturage izongera kuba myiza. Abanya Iran ni abantu bashoboye, ni abantu bafite imbaraga. Ati ni abantu bazi ubwenge kandi bakwiye ibyiza. Yes, ngayo nguko rero reka tubashimire cyane tuyavuye mu zinyabo. Dushimire cyane, abakozi cyane bwana Fagike. Dushimire cyane abakunzi bacu, amakuru y'ibiganiro byo nakagaruka.